हेलो फ्रेंड्स आपनालोके इंस्टाग्राम यूज करे नी और इंस्टाग्रामत जदि आपनालोके रील्स बनाय बा इंस्टाग्राम जदि बेसी टाइम यूज करे आपनार डाटा सोनकाले शेष हो जाय और डाटा जदि सोनकाले शेष होवातो बंद करिब बिचारे तेनेहले आपनालोके की करिब सो মই ভিডিওটোত আপোনাক দেখাই দিছো ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ওপেন কৰিব তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰামটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যেটো প্ৰোফাইল আছে প্ৰোফাইলত ক্লিক কৰিব प्रोफाइलटुत क्लिक करार लगे लगे आपुनी लेफ्ट साइडे स्लाइड करिब स्लाइड करार लगे लगे तলত जेटु सेटिंग ऑप्शन पाबो सेटिंग ऑप्शनटुत क्लिक करिब और तात एटा ऑप्शन पाबो अकाउंट बुली हे अकाउंट ऑप्शनटुत क्लिक करिब क्लिक करार पाছত तলত एटा ऑप्शन दिया আছে আপোনালোকে চাব পায় সেলুলার ডাটা বুলি এটা অপশন দিয়া আছে আৰু ইয়াত যদি এটো ক্লিক কৰি দিয়ে ক্লিক কৰি এটা অপশন দিয়া আছে আৰু এটো অফ কৰি থোৱা আছে আৰু মানে ডিসেবল কৰি থোৱা আছে আপুনি যদি এটো এনেবল কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ডাটাটো সেভ হৈ থাকিব সো এইটো এটা সৰু টেকনিক যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব